Ka Hanyo Trap Integrated Territorial Organization jong ka Ribhoy District harangkat ke jinge Trailang bat ke Shnong Pelun Umyam kipulit kelapan long dah ke jing penkhut iki jabo jaban ke basata halor ke jingking flyover halat Umroy Umyam Ribhoy District. Ha kani kasngi kinongelam jong ka hito harangkat ke dorbar Shnong bat kiweipat kilalum lalang bat penkhut iki sunrum jabo kiba bread klem akor da kitu kiba juan syongkai sngup ha ketai kejaka bat kiba shim kabu ban bread pathar klem don shu ka jingkhain kor ya ka kot ka khia jong ki wei nagaliang jong ka seng lang ba president Umyam area uba ji lendam klabu da kijing maham ya kibriu ke baju pendon kam ya ketai kejaka bakim dai ban permi jingkolmar bat kalamaham teng eru ban amsha yang kali syu halor ketai kejingking flyover bat kanamsha yang kai kibriu bawan kai ha ketai kejaka nadukkan riu beje jan met radon kijing simkia ban dapat jadi harus kita itu bagi yang ada Shnong untuk yang kambha nanti sekat yang ada Pak Shnong ke kadi ke penpa ba kadi ke jinge Trailang ni nang ba ke jinge Trailang minla banrat ke jing sniu minla ban penkuit ben subai kani ke jaka ke bolong ke baitenan henry menta ban kalong ke jawab bernyut kadon ban ke jaka ke ba long ke jaka le sniu tekalong ka ke basung tenat nak kaliang irong ba Shnong ru ibila nang trisitom ya ka por baladem henry menta nang ni chakman hingi kermen bengindon kata ka jinge Trailang deng ba jongi ka seng HITU bat kumjuru giseng long keme bat nasional bat kumjuru naki police department sementara ngat ya ikong na kaseng long keme ikong Anabel di Bunrang irang bat Shnong keme batan lang akan dikopot kumjuru ya di seng balang ke belewan akan Shnong jongi na kaseng hito bat kumjuru ya ka police department di bela dan mentalang hane ka si akan Shnong jongi ni na kaseng long sengat thai jo kan Shnong pangol ni dam ka jing nu kia sisa abang yoi akan jaka ko ni Shnong jongi na badam na jabo jaban babun jing pen jabo jaban dia ba inna kan matai han ka jaka ko jabo bat juru nanti seng thai jo Shnong tujuan berobor bangin security akan jaka hinrai tang mangi na kaliang jongi kasengan thai ngimla bangin le tang na kaliang jongi te ngidon kam kajing Trailang ru afdeng ciseng halang bat police department ru na banta kajing bha kajing miat kajing ko jing suba banlaj na gino ke jing sniu ki jing thamakon ban i jab ba i pen i pen isi ya kajing im jong kajaj ban ke jongi ru khamtam kan kajaka ka badap da ki kajaka ka ba i tenat ni pej hane ka ba khamta badon kan ke Shnong jongi ban kring ru mo ki toris ya ki doris ki bawan na cabar kin wan ki jengkai kin pekkai kan ka jaka jongi ada kan ka jaka kadap kan ni tak dia jabo jaban ada ngithangi kini kinyut kinyeru kan mi ka tadem kan penjabo ka penjabo ka pollution ru ka bangyong te ka ta ya ka jingpa jingkhia jongi ru te na ta kada kan ka por long kerpat bada ka jing Trailang jongi banlai ya kini no ki jing sniu ban dia nang ni sakmat apdeng yang kajaj beri ko jongi ni hasni Shnong athang ti tepat ka jing Trailang apdeng jong ki seng halang kan ka Shnong bat ka police department ba hanang bangin pelai bangin kentiu ru ya ka im liang ka salang kajaj beri jongi ha Shnong athau bada kari kajaj beri baro te tang ini kentin sudah beri dan tingin nak lihat ka hitu nya area harkat jingdon ki nongelam nya ka hitu Ribhoy district dekat harkat nam ki Shnong Pelun police department ngora ni de sok kam sim bala dan gue kejing jaba sa syo wei Semarang bah te haru joni fa ba hadu pun duduk no ela macam kejing de ngi police begitu ni po ke Jakarta ma kidon tah te po de ngatai lalaki police department kap sim kia bat ya jam si jorong bangi kita song akan ni kedong ketan inyo kejing ya inyo song sai te sa wei kadon kejing kerpat ka ya kibor ki bahalor ba adalah kepala ti ilang ikwa man yo CCTV ini ka takini ki jaka ba laj ba bagi nong bagi ni kinong shun kinong bagi ni ki virus ni kinong yo lat bagi betie bersbie ya kita yang dilek imat jogi bagi bersbie yang digele jiwa jogi kinong song sa kinong song Shnong hari ka tanya area hi bro koi tentang kita kin nama sama kan kepolisian jamu Shnong
pelun berkunjung rona ke polis department. Sementara ingin kot ya Tuga senong belun. Adin ngai kuble jadi senong kami. Tungga senong belun. Nang taruh ngai kuble jadi seng hito kiba don ne. Bat kiba relang bat ni man kapor. De hoi ngai i. Kan ngai jaka kalong kepala clear dam. Hoi nakaliang ki polis department ngila 3 panbe yaki ngila persang panbe yaki man kami ngi don ga patrolling duty wala kataru dangi be nang ne kisu pet hadin 1 minute kin wan be yang te nalor kata ko ban kerbat ya baru kiseng badon ne ba ngin ya trelang jadi bang trelang karang ilahi ban be yaki ne ban light na kini ki bale snew la ne bale caklia gitu ba tikia ne hoi min sigi dingim lama ban khang ki ba yang ne henry min mit nadun ru baje adu karar baje ki don ba song ne namar ni ba wan be man kapor ngi tibai dangi peru kim ngai thira takadau nga kerbat ki sengru bagin trelang bat ki police department jadi bapi don kata jing trelang ngin la sia ban be tang kan apa ban kan police ya seng balang ke belawan akan dikasnong jongi na kaseng hito bat komjuru ya ka police department ke bela don mentalang hane ka si akan dikasnong jongi teng ni na kaseng seng thai jo kan dikasnong pelun idap ka jing snu kia sisa abang yo i akan dikajaka ko ni kasnong jongi na badap tang na jabok jaban babun jing pen jabok jaban kijaglia ba nimla ban batai hani ka pen jabok bat kumjuru nami seng kathai jo ni kasnong tujuan barabor bangin security ya kan ka jaka inrai tang mangi na kaliang jongi ka sengan thai ngimla bangin tang na kaliang jongi tengi don kam ka jing trelang ru apeng ci seng halang bat police department ru na banta ka jing bah ka jing miat ka jing pu jing suba ban laj na gino ka jing sneu ki jing kamakor ba pen ijab